In a post on X, Abbas Araghchi says the Iran-US ceasefire terms are clear and explicit. The US must choose ceasefire or continued war via Israel. It cannot have both. The world sees the massacres in Lebanon. The ball is in the US court, and the world is watching whether it will act on its commitments. News alert, the ships had better get moving in Strait of Hormuz. The U.S.-Iran two-week ceasefire hinges on that narrow waterway where oil ships must make it through. የተኩስ አቁም ስምምነቱ ፈረሰ። ኢራን አሜሪካ በእስራኤል እጅ አዙር ጦርነት ማካሄድ ወይም ሰላም መምረጥ አለባት አለች። አሜሪካና እስራኤል የጦርነት አቁም ስምምነቱ ሊባኖስን አይመለከትም ብለዋል። የሄዝቦላ መሪ ኔም ካሲም አጎት በእስራኤል ጦር ተገደለ። በአሜሪካ እና ኢራን መካከል ትላንት የተደረሰው የተኩስ አቁም ስምምነት ከጥቂት ሰዓታት በኋላ መፍረሱ ታውቋል። የተኩስ አቁሙ ስምምነት ከተነገረ ከጥቂት ሰዓታት ውስጥ እስራኤል በሊባኖስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ስትፈጽም፣ ይህም በቴህራን ላይ ያሉ የኢራን ኃላፊዎች ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ እንዲዘጋ ትዕዛዝ ሰጥተዋል። ለጥቂት ሰዓታት ተከፍቶ የቆየው የሆርሙዝ ወሽመጥም በድጋሚ ተዘግቷል። በኢራን የሚደገፈው እና ኢራንን ብሎ ወደ ጦርነት የገባው ሄዝቦላ ወደ እስራኤል ሮኬቶቹን በመወርወር ሁኔታውን ወደ ከፍተኛ ግጭት መመለሱን አሳይቷል። የእስራኤል ቃል አቀባይም የሄዝቦላ መሪ ለኢራን ወግኖ እስራኤልን በመምታቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥቃት እንደሚፈጸምበትና እርሱም አድነው እንደሚገሉት ተናግረዋል። ይህም ሁኔታ በዶናልድ ትራምፕ የመጨረሻ ሰዓት የተደረገውን የሰላም ሙከራ አደፍርሶታል። እንደ ዴቪድ ብሌር የውጭ ጉዳይ ባለሙያ ግምገማ ይህ እርቅ ከመጀመሪያ ጀምሮ የእስራኤልን ውሳኔ ያላካተተና ደካማ እንደነበር፣ ይህም ክልሉን ወደ አዲስ ግጭት እንደሚያመራው ተናግረዋል። ዝርዝሮቹን እነሆ። በመጀመሪያ የምናየው ስለ ተኩስ አቁሙ ስምምነት መደፍረስ ነው። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ የተኩስ አቁሙ ስምምነት ሊባኖስን አያካትትም ብለዋል። ቤንጃሚን ኔታንያሁ በፓኪስታን አማካኝነት የተደረገውን የተኩስ አቁም ስምምነት አከብራለሁ፣ ነገር ግን ሄዝቦላ መምታቴን አጠናክሬ ይቀጥላለሁ ብለዋል። ሌሎቹም በጋዛና በሶሪያ ያሉ ጦርነቶች እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ስለዚህ ጉዳይ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ስምምነቱ ሊባኖስን አያካትትም ብለዋል። በተጨማሪም ኢራን አካባቢ ያሉ የአሜሪካ ጦሮች እዛው ይጠብቃሉ፣ እረፍትም ያደርጋሉ፣ ሙሉ በሙሉ ስምምነት እስከሚደረስ የትም አይሄዱም ብለዋል። የአሜሪካው ምክትል ፕሬዝዳንት ጄዲ ቫንስ ደግሞ ስለ ሁኔታው ተጠይቀው እኔ በቦታው አልነበርኩም፣ እስራኤልንም አላወራሁም፣ ነገር ግን እንደሚመስለኝ ኢራን ተኩስ አቁሙ ሊባኖስን እንደሚያካትት መስሏት ነበር፣ ነገር ግን አሜሪካና እስራኤል ያደረጉት ተኩስ አቁም ከኢራንና ገልፍ ሀገራት ብቻ ነበር ብለዋል። አደራዳሪዋ ፓኪስታን ስለዚህ ጉዳይ ድርድሩ የሄዝቦላን ተኩስ አቁም ይመለከታል ብላለች። የፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትር በተለያዩ ቦታዎች የተኩስ አቁሙ ስምምነት እንደተጣሰ ገልጸዋል። ይህም የሰላም ስምምነቱን ሂደት የማይጠቅም ነው ብለዋል። አያይዘውም የተኩስ አቁሙ ስምምነት እንዲቀጥል ሁሉንም ፓርቲ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢራን ድሮኖች በኩዌትና ሳውዲ አረቢያ ያሉ የነዳጅ መስመሮችን፣ ሌሎች ቦታዎችን መምታታቸው ተናግረዋል። የኢራን ቃል አቀባይ መሐመድ ባሂር ይህ ተኩስ አቁም ምንም ትርጉም የለውም ብለዋል። በሌላ በኩል አይአርጂሲ የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ ዘብ ጠባቂ እስራኤል ሄዝቦላን
በመምታት የተኩስ አቁም ስምምነቱን ጥሳለች። ለዚህም ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝን ይዘጋል ብለዋል። በዚህ ወሽመጥም የሚያልፉ መርከቦችን ኢራን ትቆጣጠራለች ብለዋል። አስፈላጊ ከሆነም እናስቆማለን ብለዋል። ኢራንም አሜሪካን ብዙ የስምምነት ሁኔታዎችን ጥሳለች፣ እንዲሁም አሜሪካ ገና ውይይት ላይ ሳንቀመጥ የኢራንን ፍላጎት አላከበረችም ብላለች። Big day for world peace. We have a chance at real peace and a real deal. The War Department, for now, has done its part. We stand ready in the background to ensure Iran upholds every reasonable term. And as everyone knows, nobody makes a better deal than President Trump. We welcome the ongoing ceasefire, and as the Secretary said, we hope that Iran chooses a lasting peace. But as Secretary Hegseth said, let us be clear, a ceasefire is a pause, and the joint force remains ready, if ordered or called upon, to resume combat operations with the same speed and precision as we've demonstrated over the last 38 days, and we hope that that is not the case. Iran's foreign minister says the ball is in Washington's court over whether or not the ceasefire deal holds. In a post on X, Abbas Araghchi says the Iran-US ceasefire terms are clear and explicit. The US must choose ceasefire or continued war via Israel. It cannot have both. The world sees the massacres in Lebanon. The ball is in the US court, and the world is watching whether it will act on its commitments. We're going to bring in Tawhid Asadi, joining us now live from Tehran. Iran already warning of ceasefire violations just in the first few hours of the ceasefire, and using some very strong language, particularly from the Revolutionary Guard, about how it might respond. Yes, indeed. We hear this strong message from the Iranian side, warning about the repercussion of the breach of the ceasefire agreement. And obviously, Lebanon and the situation there seems to be critically important, as you mentioned, from the Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi and also from the Speaker of the Parliament. And added to that, now we hear from the Iranian President Masoud Pezeshkian during his phone call with his French counterpart Emmanuel Macron. He came out to say that the ceasefire in Lebanon is one of the pivotal conditions when it comes to the 10-point Iranian proposal directed to the United States. And obviously, this is not the only factor that runs the risk of further escalation and a potentiality of maybe Iran's withdrawal from the ceasefire agreement. But also, we know that in addition to በመጨረሻም የምናየው እስራኤል ሊባኖስ ላይ ያደረሰችው ጥቃት ነው። በእስራኤል በኩል በተደረገ ጥቃት ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ሄዝቦላ እመታለሁ ብሎ ያላሰበበትን ቦታ መተነዋል ብለዋል። በዚህም በአንድ ቀን ብቻ 100 ኢላማዎች ተመተዋል። በዚህም 254 ሰዎች ሲገደሉ 1100 ያህል ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል። ይህንንም ጥቃት ለየት የሚያደርገው እስራኤል ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ ሳትሰጥ መሆኑ ነው፣ ነዋሪዎች እንደገለጹት ማለት ነው። ይህም እስራኤል ኢራን ላይ ያላሳካችውን ዓላማ በተቀናጀ ሁኔታ ሄዝቦላን እየመታች ነው አስብሏታል። የኢራን ቃል አቀባይም እስራኤል እንደ በፊቱ ደቡብ ሊባኖስ ላይ and the ceasefire and what it really looks like now that Iran can pick and choose who goes through there if they so see it. At least that's how it looks. Well, good morning, Harris. Thanks for having me. Any long-term solution to this conflict when it comes to the Strait of Hormuz has to result in the Strait of Hormuz being open and free for commercial traffic without interference from Iran or from any other nation. It's an international strait, and the ability of Hormuz to function as an international strait is only being impeded by the Iranian regime. And so until that stops, it's very difficult to see any long-term resolution of this crisis. So that's one thing. The other was what Trey Yingst was just describing right then.
how Iran is continuing to threaten all of its neighbors. And look, the list got longer. I knew about Kuwait and Israel overnight after the ceasefire, but the UAE, Bahrain, Qatar, Admiral, those countries can't just sit there and be patient for 2 weeks. They got to fight. They got to defend themselves. I mean, you know, they've got incoming now, so they've got to fight that off defensively. That doesn't seem like a ceasefire. I don't think it looks very much like a ceasefire anywhere you look, other than we've stopped bombing in Iran. The Iranians haven't stopped, and of course the GCC countries that have taken the brunt of this over the last month are continuing to receive incoming fire. So I think we'll get to a point very soon where the GCC can no longer wait to see what's going to happen, and they're going to start to take matters into their own hands and defend themselves through offensive action on their part. How do you see actually what we're doing right now in terms of the capability that we've taken away from Iran? I mean, we haven't completely pulled out of that region. Should we? Do you anticipate that we would kind of pull back even more during the ceasefire to send a message? Or would you rather not see the U.S. do that? Well, I think we're going to continue to see a buildup of forces. We have forces on the way that haven't arrived yet, and there's no reason to turn them around. So we ought to be using this opportunity for the next couple of weeks to resupply, to bring more forces into the region so that we're ready at any point if the ceasefire breaks down or if we're unable to negotiate a long-term agreement that's acceptable. Secretary of War Pete Hegseth says because military strikes have killed so many leaders in Iran, there is a new regime in place. Let's watch. It's a new group of people who've seen the full capability of the United States military and has a new calculus about what it means to negotiate with us, hence why they came to the table wanting a ceasefire and the shooting to stop. So this new regime, which the regime has been changed, has a different interaction with the U.S. ይህም እስራኤል ኢራን ላይ ያላሳካችውን ዓላማ በተቀናጀ ሁኔታ ሄዝቦላን እየመታች ነው አስብሏታል። የእስራኤል ቃል አቀባይም እስራኤል እንደ በፊቱ ደቡብ ሊባኖስ ላይ አትወሰንም፣ የትም የሊባኖስ ክፍል እንመታለን ብለዋል። ይህም ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ ቀውስ በአካባቢው ፈጥሯል። አሁን የተሰማው አዲስ ዜና ደግሞ የሄዝቦላ መሪ ኒኤም ካሲም አጎት እንደተገደለ እስራኤል አስታውቃለች። በአጠቃላይ ለሰዓታትም ቢሆን ትንሽ እፎይታ ሰጥቶ የነበረው የተኩስ አቁም ስምምነት እንደገና ዓለም አቀፋዊ ውጥረት ፈጥሯል። ለሰዓቱ ያዝኳቸውን ዜናዎች ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ።